semeton pamirsa, channel Suluh Galang Kangin sane ketresnain antuk ide Sang Putra Yesus Kristus ring dijeje semeton megena. Punapi gatran sametone sami. Dumugi kerahayuan miwah suecan ide Sang Aji setate nyarengin iraga makasami. Ringgalahe sane becek puniki ngiring iraga nunas kapiolasan ide sane tanpa matas punika. Sadurung iraga ngeranjing ring sajeroning pangubakti doa penyembuhan ngiring siki yang manahe miwah pirengang sabda suci ide sane munggah ring kitab Yesaya seketelu pausan 5 sane mausang nanging uli kerana dosa-dosan iragane ipun sampun kata tunin tur ipun katik-tik uli kerana kajahatan sane kardi iraga uli kerana hukuman sane tandangin ipun iraga mulih seger tur melantaran ipun katik-tik iraga seger oker. Puniki mepi tegas, nenten-wenten penyakit sani nenten prasida katambanin antuk ide semeton. Santukan ide punike sang penyembuh, dokter utawi tabib sejati. Majeng ring semeton sani mangkin nandang sakit jantung, diabetes, stroke, kanker, miwah tumor, tiang nunas mangkin genahang tangan-tangan semetone ring dhuwur anggan semetone sani merasa sakit. Yening penyakit punike ring jero, genahang tangan semetone ring genah sani pinih sakit. Percaya semeton, nenten wenten sani mustahil ring ajeng ide Sang Aji. Ngiring iraga mebakti. Duh ide Sang Aji, ratu sang penyembuh. Titiang rauh ring ajeng ide nih, nerauhang semeton titiangi sani mangkin nandang pinungkan. Ring sajeroning wastan ide Sang Putra Yesus Kristus, titiang mepinunas. Mangda kuasa darah nirmala ide Sang Putra mangkin ngeranjing ring sajeroning angge semeton titiangi puniki. Duh roh suci, siramin anggan ipune puniki antuk geni penyembuhan ide nih. Titiang nundung penyakit jantung sane rempih. Tiang nundung pinungka diabetes. Tiang nundung struk sane ngawilang angge puniki lempuyeng lemes. Miwah titiang nundung sinamian sel-sel kanker miwah tumor, mangkin mangda puput tur metilar saking anggan semeton titiangi puniki. Melantaran kuasa rah ide Sang Putra Yesus Kristus, semeton sampun kapai cayang kerahayuan tu kesegeran. Ide Sang Putra sampun memargi rahayuang semeton. Percaya semeton, semeton sampun kebertanin kerahayuan dau semang puniki. Ring sajeroning parep Sang Putra Yesus Kristus tiang astawa. Amin. Ngiring mangkin iragi nguncarang pangestawu Sang Aji. Ajin titiang sane ring suarga. Para pemerintahan Palungguh Aji mangda kadegang. Pekarsan Palungguh Aji mangda jememargi iri kiring mercapade. Sakadi ring suarga. Ring rahinane mangkin, icen je titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang ju iwang titiangi. Sakadi titiang ngaksamayang anaki sani sampun mayuang ring titiang. Maliha sampunang titiang kabakti ring genah gegodani. Nanging bebasang je titiang saking ijaat. Santukan Palungguh Aji sani nuenang pemerintahan, kakuasaan, miwah kaluihani langgeng selami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumugi asung kerteware nugraha saking ide Sang Aji. Miwah asih tresna ide Sang Putra Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitrane ide Roh Suci. Ngamertaning tur nyarengin semeton sami. Saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Inggih semeton sareng sami, sukseme pisan antuk perhatian ruwene ring program Suluh Galang Kangin puniki. Dumugi sabda ide sani sampun kabau sang iwau, side dados berkat miwah mecanin semangat sani anyar ring urip ruwene sareng sami. Tetepang kayune ring ide Sang Putra, santukan semeton sampun seger miwah rahayu. Sampunan lali serta mebakti ring ide Sang Aji miwah nyicen tresna asih ring sesama. Sukseme jantos metemu malih binjang semeng. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide Sang Aji malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.